Njemačke vlasti su u martu 1942. odlučile da deportuju nekoliko hiljada zatvorenika iz Jugoslavije na prinudni rad u Norvešku. Tokom 1942. i 1943. godine ukupno 4268 zatvorenika je deportovano iz Jugoslavije u više od 30 norveških logora, od kojih se većina nalazila u sjevernom dijelu te zemlje. U ovoj epizodi donosimo vam priču o tome kako i zašto su nacisti jugoslovenske zarobljenike tokom Drugog svjetskog rata slali u radne logore u Norvešku. Nakon što je Drugi svjetski rat započeo invazijom Njemačke na Poljsku 1. septembra 1939. Nijemci su izvršili invaziju na Norvešku 9. aprila 1940. godine, a na Jugoslaviju 6. aprila 1941. Iako je u početku u Jugoslaviji postojao određeni otpor, isti je uveliko slomljen u novembru i decembru 1941. a nacistička Njemačka i sile osovine su poprilično brzo okupirale i zauzele zemlju koju su podijelile po sferama uticaja. U istom tom periodu su se dešavale određene promjene u njemačkoj politici kada je u pitanju bilo angažovanje prisilne radne snage. Razlog za to je bila sve veća potreba za radnom snagom koja je postala akutna poslije propasti munjevitog rata na istoku krajem 1941. i ogromnih ljudskih gubitaka u ratu sa Sovjetskim savezom. Tada njemačka okupaciona sila otvara u Norveškoj logore za prinudne radnike koje je popunjavala sa zatočenicima iz raznih evropskih zemalja koje su bile pod njemačkom okupacijom. Kako se njemačka politika ubijanja zarobljenih pobunjenika nije ispostavila tako efikasnom kao što su Nijemci očekivali, najviši predstavnici njemačkih oružanih snaga u Srbiji i na jugoistoku su u drugoj polovini marta 1942. godine definisali novu politiku postupanja sa zarobljenim pobunjenicima. Pozivajući se na naloge vrhovne komande oružanih snaga, vršilac dužnosti komandanta Wehrmachta na jugoistoku, general Walter Kunze, izdao je 18. marta 1942. naređenje da se zaustavi egzekucija svih zarobljenih pobunjenika. Umjesto toga donijeta je odluka da se oni mogu koristiti kao radna snaga na okupiranim teritorijama. Izvršena je podjela nadležnosti između vojnog i policijskog faktora u Srbiji, gdje su jedinice Wehrmachta tokom vojnih operacija protiv ustanika strijeljale zarobljene u borbi, a sve ostale ustanike i osumnjičene za pomaganje ustanka su prikupljali i predavali policiji, odnosno Gestapu, za koje je odlučeno da treba da se koriste na gradilištima u sjevernoj Skandinaviji. Kao što smo rekli, potreba za kvalifikovanim radnicima u njemačkoj ratnoj industriji je bila velika, te su Nijemci započeli prinudno koristiti zarobljenike kao izvor slobodnog roblja i radne snage za potrebe ratne industrije Njemačke, kao i drugih okupiranih zemalja, uključujući Norvešku, uslijed velikog nedostatka lokalnih radnika koji su slati na front da se bore. Komesar Reicha Josef Terboven, koji je bio odgovoran za izrabljivanje Norveške u korist njemačke ratne privrede, i August Meissner, bivši narednik policije za održavanje reda u Oslu, koji je u januaru 1942. prekomandovan u Beograd i kao viši SS oficir imenovan za šefa svih policijskih službi u okupiranoj Srbiji, dogovorili su da pošalju 4200 zatvorenika iz Srbije na prinudni rad u Norvešku. Predviđeno je da ti zarobljenici budu angažovani na izgradnji utvrda, puteva i željezničkih pruga, važnih za odbranu od saveznika, za snabdijevanje njemačke vojne industrije i kako bi se proširio broj transportnih pravaca, čime bi prevoz ruda, materijala i ljudi bio efikasniji. Tada i u tim uslovima je odlučeno da se jugoslovenski zarobljenici upućuju na rad u Norvešku, koji je u dokumentima označen kao radni poduhvat Viking. Postojeći logori na njemačkom okupacionom području u Srbiji, u Šapcu, Beogradu i Nišu su u proljeće 1942. bili puni zarobljenih partizana i njihovih simpatizera. Međutim, najveći nacistički logor kojim je upravljao Gestapo iz Srbije nalazio se na Beogradskom sajmištu, na teritoriji nezavisne države Hrvatske. Ovaj logor je prvobitno služio kao logor za Jevreje, a dok su odvođene posljednje grupe Jevreja u kamionima, odnosno gasnim komorama iz ovog logora, u njega su počeli pristizati transporti zatočenika predviđeni za upućivanje na rad u Norvešku.
Logor je dobio novo ime i postao prihvatni logor Zemun i novu komandu, te je u maju 1942. postao glavni njemački logor za prikupljanje i deportovanje zatočenika za prisilni rad u Trećem rajhu. Prvi jugoslovenski internirci su u Norvešku deportovani iz logora na Banjici krajem aprila 1942. S obzirom da je poslije slanja prvih transporta iz logora u Srbiji, broj zatočenika za Norvešku i dalje bio mnogo manji od predviđenog, postignut je dogovor između prvog SS-ovca Srbije Augusta Meissnera i rukovodioca oružanih snaga NDH Slavka Kvaternika da će se i politički nepoželjni elementi iz ustaških logora u Hrvatskoj slati na prinudni rad na sjever Evrope. Tako su prvi zarobljenici iz logora Jasenovac već početkom maja dovedeni na Staro Sajmište, da bi istog i narednog mjeseca u 3 velika transporta oko 2600 zatočenika iz Srbije i NDH bili poslati u Norvešku. Već poslije dolaska prvih transporta iz logora u Jasenovcu u logor na Beogradskom Sajmištu, SS general Meissner je izrazio svoje nezadovoljstvo kvalitetom radne snage. On je zaključio da su to uglavnom 16-godišnji dječaci, starci i bolesnici koji su hrvatske vlasti htjele da se otarase. Stoga je Meissner ubrzo upozorio vladu NDH, a kako se struktura novopridošlih zatočenika iz logora Jasenovac nije promijenila, Meissner je krajem maja 1942. godine naredio prekid daljeg preuzimanja zatočenika iz ustaških logora i njihov transport u Norvešku. Loše fizičko stanje zatočenika upućenih iz NDH još više je pogoršano izuzetno teškim uslovima internacije u logoru na Beogradskom Sajmištu, djelomično i u logoru organizacije TOD. Zbog svega toga najveći dio zatočenika dovedenih iz NDH nije ni upućen ka Norveškoj, nego je izgubio život u ovim logorima. Od ukupno 13.641 zatočenika deportovanog iz logora NDH Jasenovac u logor na Beogradskom Sajmištu radi slanja u Norvešku, tamo je upućeno svega njih 2376, dok je u Norvešku stigao svega 1981 zatočenik. Iako je za zatočenike deportovanje značilo trenutno spašavanje od smrti, uslovi pod kojima su oni internirani prije deportacije u Norvešku donijeli su smrt većine njih. Kada je riječ o zatočenicima koji su iz njemačkih logora i zatvora u Srbiji upućeni ka Norveškoj, treba naglasiti da se radilo uglavnom o zarobljenim partizanima, komunistima, političkim protivnicima, pripadnicima otpora i njihovim pomagačima uz neznatan procenat kriminalaca, dok su zarobljenici iz NDH manjim dijelom bili komunisti, ilegalni politički radnici i takozvani politički nepoželjni elementi, a većinom su uglavnom slati po nacionalnoj osnovi. Od ukupno 4268 zatočenika koji su stigli u Norvešku, njih 2287 su bili sa njemačkog okupacionog područja u Srbiji. Svi zatočenici iz Srbije su bili Srbi, a oni su sačinjavali većinu zatočenika iz NDH. Od 1981 zatočenika koji je stigao u Norvešku, bilo je 1620 Srba, 179 muslimana, 165 Hrvata i 17 ostalih. Prvi veliki transport zatočenika iz Jugoslavije iskrcao se u Bergenu 13. juna 1942. a drugi je stigao u luku Trondheim 21. juna 1942. Jugoslovenski internirci upućeni u logor Basefjord isplovili su ka Norveškoj 12. juna 1942. brodom Kerkplane iz Čečina u Poljskoj, gdje su došli preko Beča. Bio je to teretni brod bez kreveta i skoro da nije bilo hrane ili vode, kao ni toaleta. U daleku luku Narvik stigli su 24. juna 1942. a onda su pješice nastavili do logora Basefjord, udaljenog 10 km od Narvika. Među 900 zatočenika bilo je radnika, seljaka, studenata, đaka i učitelja različite starosti. Čak 88 zatvorenika imalo je između 14 i 18 godina, dok je najstariji imao 65 godina. Posljednji transport jugoslovenskih zatočenika stigao je u Norvešku 13. aprila 1943. Na prostoru Norveške nacisti su podigli 620 logora, od kojih je 615 vodio Wehrmacht, odnosno oružane snage Trećeg rajha, dok je ostalih 5 bilo pod ingerencijom SS-a, glavne paravojne formacije nacističke partije pod komandom Adolfa Hitlera.
Jedan od tih logora pod ingerencijom SS-a bio je i ozloglašeni logor Bejsfjord na gotovo 4000 km od Jugoslavije. Pored logora Bejsfjord, jugoslovenski internirci su bili zatočeni u još 30-ak logora kojima su upravljali SS i organizacija TOT, poput logora Bjorfjell, Botten, Karasjok, Korgen i Osen. I pored velike njemačke potrebe za radnom snagom, njihov odnos prema zatočenicima tokom deportovanja i posebno tokom interniranja i teškog rada u Norveškoj bio je izuzetno surov i bezobziran. Većina zatočenika nisu bili obavješteni da idu u Norvešku, a tokom transporta su osjećali kako se kreću ka sjeveru jer je bilo sve hladnije, što im je teško padalo pošto su i onako bili slabi, pregladnjeli i namučeni. Zatvorenici su odmah prebačeni u teretni voz u dio sa minimalno vazduha. Nakon vozova su ukrcavani u autobuse, a zatim na trajekt. To je bio njihov prvi susret sa norveškim koncentracionim logorom koji je bio pod kontrolom SS trupa. Od samog početka zatočenja u Norveškoj jugoslovenski zatočenici su ubijani skoro svakog dana, pojedinačno ili u manjim ili većim grupama. U Norveškoj su bila 24 glavna koncentraciona logora, 13 se nalazilo u sjevernoj Norveškoj, 9 u centralnoj, a 2 u jugoistočnom dijelu zemlje. Većina stradalih jugoslovenskih zatočenika izgubila je život u logorima u sjevernoj Norveškoj, dok su životni uslovi u logorima u srednjoj Norveškoj bili znatno bolji, dok su logori u južnoj Norveškoj bili prolazni logori na putu ka logorima u srednjoj i sjevernoj Norveškoj. Ipak i u jednom od ovih logora u Bergenu, bez nekog posebnog razloga, ubijeno je 27 jugoslovenskih zatočenika. U svim logorima je vladao sistemski nedostatak zaliha i namirnica, vode jedva da je bilo, a higijenski uslovi su bili katastrofalni i gotovo bez ljekarskog nadzora, a zarobljene partizane ili simpatizere jugoslovenskog partizanskog pokreta su koristili za najteže poslove, za izgradnju puteva, ulica i željeznica na sjeveru zemlje, kao i za mnoge druge građevinske radove. Pored Jugoslovena na prinudnom radu je bilo dosta ruskih, poljskih, ali i njemačkih zarobljenika koji su se borili protiv nacista. Svjedočenja Jugoslovena koji su preživjeli logore u Norveškoj govore da su im to bili dani muka, ponižavanja, okrutnog postupanja i umiranja, s malo svjetla i radosti u vidu tajne pomoći Norvežana. Uslovi za rad su bili užasni, kao u bilo kom drugom koncentracionom logoru. Zatvorenici su radili bez ikakve mehanizacije, a mnogi su ubijani zbog nesposobnosti za rad. Broj smrtnih slučajeva bi naročito porastao u vrijeme zime kada bi ljudi zaspali i umirali od hladnoće. Zatvorenicima su davali dovoljno hrane samo kako bi ostali živi, a bilo je naređeno da od ranih jutarnjih časova do dolaska u krevet uveče moraju biti polugoli. Postrojavanje je bilo ujutro u 5 i uveče u 8 i radilo se po 15 sati dnevno. Ovakva tortura je svakim danom bila sve opasnija, a čak i kada je sunce sijalo nije moglo da zagrije njihova tijela. Treba imati u vidu i veoma nepovoljnu klimu u sjevernoj Norveškoj, gdje temperature često idu do -20 ili -30 stepeni Celzijusa, a u ekstremnim slučajevima kao u Karasjoku, gdje se nalazio jedan od logora, temperatura je išla i do -50 stepeni. Koncentracionim logorima su vladale sile straha, pri čemu su zatvorenici od prvog dana bili upoznati sa posljedicama koje slijede ukoliko se ne budu pridržavali pravila. Komandant logora Wilhelm Geke je bio ubjeđen da je strah najbolji vaspitač. On je već prvog dana u Karasjoku izabrao 5 Jugoslovena koje je ubio kako bi povećao težinu svojih riječi, da takva sudbina sljeduje svakome ko pokuša da pobjegne. Kada je bilo riječ o higijeni, SS-ovci su insistirali da je to nešto do čega vrlo drže, a s obzirom na to da je bilo dosta jezera oko mnogih koncentracionih logora, zatvorenici su bili primorani da plivaju. Neki bi odmah skočili u ledeno hladnu vodu, dok bi drugi pobjegli ne usudivši se da nastave. Nedeljna kupanja su se uvijek završavala sa većim ili manjim tragedijama. To pokazuje da je u mnogim slučajevima nešto tako jednostavno kao što je higijena bila zamka smrti za mnoge zatvorenike koji nisu imali snage da zadrže svoje tijelo toplim u tako hladnoj vodi. Nacisti su koncentracioni logor u Bejsfjordu u mjestu od oko 150 stanovnika počeli da podižu u prvoj polovini 1942.
Kampom je upravljalo 30 SS oficira, 150 njemačkih čuvara i 40 norveških stražara iz militantnog krila norveške nacističke partije. U tim drvenim barakama su skučeno živjeli jugoslovenski internirci, slabo odjeveni i dobrano iscrpljeni od puta i mrcvarenja po fašističkim logorima. U ovom logoru Beisfjord, koji je ostao upamćen kao najgori logor u Norveškoj sa stopom smrtnosti većom nego u Auschwitzu, uprkos činjenici da je postojao svega 4 mjeseca i to samo za Jugoslovene, u jednom trenutku je zavladala epidemija tifusa. Oboljelim internircima nisu davani lijekovi, a bolest se proširila. U posjetu logoru, koja je trajala samo sat vremena, 15. jula 1942. došao je i Josef Terboven, komesar Trećeg rajha za Norvešku, te saslušao šta oficiri i ljekari imaju da kažu. Nakon Terbovenove posjete logor je podijeljen bodljikavom žicom na 2 dijela, a bolesni zatvorenici su smješteni u 2 barake. Zarobljenicima je izdato naređenje da počnu sa kopanjem 3 velika jarka i mnogi zatvorenici su mislili da je to bilo za vodovodni cijevi, pošto su kolale glasine da treba da se instaliraju u okviru logora. Međutim, ispostavilo se da su oni zapravo kopali svoju masovnu grobnicu. Iz Beisfjorda je uveče 17. jula 1942. izvedeno 588 zdravih zatvorenika i poslato u obližnji karantinski logor u izgradnji u Gornjem Jernvanu. Svim mještanima je naređeno da ostanu unutra i da navuku zavjese. Pretpostavlja se da je Terboven naredio da se svi bolesni zatvorenici pobiju zbog opasnosti od zaraze stražara i samih mještana. Veče sa 17. na 18. jul 1942. je datum kada je započeo masakr u radnom logoru Beisfjord. Zatvorenicima je naređeno da se kreću prema rovovima po 4 za redom, u grupama od po 20 ljudi. Kada je prva grupa prošla kroz koridor, što je zapravo bio niz bodljikavih žica koji se dalje nastavljao do jarka, naređeno im je da stoje u redu duž ivice jarka. Kada su bili postrojeni, SS stražari su se povukli, a čovjek sa mitraljezom se pojavio pred postrojenim. Kada je povučen okidač, ostali SS stražari su istupili naprijed i bacali u jarak strijeljane zarobljenike koji nisu sami pali u isti i pucali bi iz pištolja na one koji nisu preminuli na licu mjesta. Mnogi bolesni zatvorenici su se sakrili u svojim barakama i odbijali da izađu. Njemački stražari su zatim odlučili da zapale barake, dok su naoružani stražari stajali na izlazima i pucali u svakoga ko je pokušao da pobjegne. U noći između 17. i 18. jula 1942. stradalo je 287 jugoslovenskih interniraca, što se smatra najvećim masakrom zatvorenika u Norveškoj tokom Drugog svjetskog rata. Egzekucije manjih ili većih grupa zatočenika vršene su i u drugim logorima u sjevernoj Norveškoj. Tokom 2 egzekucije u logoru Botn novembra 1942. i januara 1943. ubijeno je 123 zatočenika. U logoru Karasjok novembra 1942. ubijeno je barem 45 zatočenika. Od ukupno 4268 jugoslovenskih zatočenika u nacističkim logorima u Norveškoj, život je izgubilo njih 2368, odnosno gotovo 60%. Ova stopa smrtnosti interniraca slična je stopi smrtnosti u nekim od najvećih njemačkih koncentracionih logora, kakvi su bili Mauthausen ili Dachau. Glavni razlog za višu stopu smrtnosti jugoslovenskih zarobljenika vjerovatno leži u tome što su SS odredi bili prvi 9 mjeseci odgovorni za njih. Njemačka na njih nije gledala kao na ratne zarobljenike, već kao na ubice i razbojnike. SS-ovci su govorili jugoslovenskim zatvorenicima da su oni došli u Norvešku da umru, iako je poenta bila da rade. Tako je čak 2034 zatvorenika umrlo u prvih 9 mjeseci od juna 1942. do marta 1943. Međutim, kada je Wehrmacht u martu 1943. preuzeo SS logore, status jugoslovenskih zatvorenika se promijenio, koji su od zatočenika postali ratni zarobljenici prema Ženevskoj konvenciji. Radna situacija se je promijenila neznatno, ali su se uslovi života poboljšali, a proizvoljna ubijanja su se znatno prorijedila. Stopa smrtnosti se smanjila, a od proljeća 1944. bilo je omogućeno slanje paketa kao i pisama porodica preko Crvenog krsta.
U posljednje 2 godine zarobljeništva umrlo je 334 zatvorenika, u poređenju sa 2034 mrtvih u periodu nadzora od strane pripadnika SS-a u prvih 9 mjeseci. 8. maja 1945. se rat završio. Nijemci su postepeno nestajali, a oslobođeni zarobljenici su bili prepušteni sami sebi. Norveško stanovništvo im je pružalo pomoć u namirnicama i odjeći sve dok nije došla državna pomoć i dok nije bio organizovan povratak u razrušenu domovinu. Postavlja se pitanje zašto su se jugoslovenski zarobljenici slali širom Evrope da grade puteve i željezničke pruge, kada je bilo i drugih zatvorenika u susjednim zemljama koji su također bili u stanju da obave taj posao. Neki smatraju da je razlog za slanje Jugoslovena u Norvešku bio uglavnom ekonomske prirode. Prema tim mišljenjima oni su poslati u Norvešku da ih ubije naporan rad i hladnoća, a njemački motivi su bili mješavina ideoloških i ekonomskih. Smatra se da oni nisu poslati u Norvešku sa idejom da rade, već da umru. Sa ovom teorijom se slaže i većina historičara. Norveški historičar Magne Skodvin je napisao da je Norveški sud pravde 1947. godine potvrdio da su čisti koncentracioni logori bili napravljeni sa ciljem sistematskog istrebljenja zatvorenika. Logor Beisfjord je sravnjen sa zemljom 1946. 7 od 20-ak SS oficira koji su radili u Beisfjordu i Gornjem Jervanu su uhapšeni i poslati u Beograd u proljeće iste godine. Svima je izrečena smrtna kazna. Veoma mali broj je odgovarao poslije rata, a generalno sama politika kažnjavanja je bila dosta problematična. Posmrtni ostaci jugoslovenskih zarobljenika ubijenih u zatočeništvu u Norveškoj prebačeni su 1953. na 4 groblja, od kojih je najveći u Botnu kod Rognana u centralnom dijelu zemlje. Uprava za kulturnu baštinu je u ljeto 2011. zaštitila ostatke logora u Gornjem Jervanu, dok je Centar za rat i mir Narvik u saradnji sa ovom institucijom u blizini podigao spomenik u znak sjećanja na jugoslovenske zarobljenike koji su tamo stradali. Na mjestu masakra u Beisfjordu danas je spomen park, a u čast stradalim Jugoslovenima u ovom koncentracionom logoru podignut je spomenik 1949. godine. Ukoliko vam se svidio ovaj video, molimo vas da ostavite like i komentar i da se pretplatite na naš kanal. Vidimo se u narednoj epizodi i lijep pozdrav svima!